Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kini ke leer ke bah sonat moh babe day ber ni ke parti ke jungi UDP mungli ibta keleng si jangkia buat special video mengaru kelas nama ki dia minta kasi dan hini soyong nakaba nong yalam ba langba moh belak don ke parti kongres la lai posna belak long minister belak long MLA belak long nomi khman la bon kali isnam nak ni soyong constituency la shimi kini ka rai man wan che kini ka parti UDP ke jongi dia kini kala ai men siam shibon ya ki paidbah nong snong jong kini ka soyong constituency but dia kini ka than hi beroi nomor kidon sa south san kali constituency ke balong contiguous but kini ka soyong constituency but ngai minta ke ski ya ke jingwan jong paidbah hang ni akan ka constituency akan ka jingelang nanda pet ngai ba te don hi shiki san hajar emo kala mentambro eka san hajar 2,000 mo tengam simpoi perkhat ba hadu kan ni ki paidbah kinwan ban ai ya kata ka jinge persyan mo i mahe HDR lingdo kan dia ni nak lem juga parti ni dam ka jing semua komen do kau dia ka jing wan ban ya peniso nak lem jong i semua parti jong i berkan ni hi kalong ke indication ba mlei bang kene constituency hi nak ki constituency ru ni i baka sur jong paidbah ka be menta aka be de baka ne ka parti UDP ke jong i kinu ki candidate ki aspirants ki badai nak itu ki constituency ki paidbah hi ki pensluri ki bagi nilai bet nak kena ke parti UDP. Tengi menda nak kalian dari UDP ni semjing apa man ai tiket umnya lo nomor ba di banjir ha ya kita ki ya ki candidate ki constituency bapir nam magin yo ya ki no yang ki pensai